CCTV Hatu pidon am kathong man long kita kinong shed hagi hotel and hagi restaurant iba pau. Hamokam hilaban pun long e kathong ko jongpi. Ke admission club play bani ai ki course ki baper kadon ka degree course ka diploma ba advanced diploma course. Kikimi kikpa jong Khynnah ki bapuli ha Shillong Public School Shillong kilapan pau ya kajing sngongu ya kajing simkhya jong Director of School Education and Literacy uba bante lang je kharchandi baki Khynnah ki bapuli ha kani ka school nadu ko pratrik julia araja apun reo kinseyo ban pendan kam ya Madan Futsal kabadan markham bat kani ka school ha kajing kran biglat pathai kubor ba toni jana ubade ukpa jong ubay ni Khynnah ubapuli ha kani ka school Ulang bahag jingya keren la pensngu thu ikimi ikpa bagi Khynnah ki bakwa ban pendan kam ya Madan Futsal bala shimwai da tenrai nongrim sports arena kin habandan ye ki juti la kai futsal banyada na gnu no gujing mensaw ban banyada ya Madan kebalas yang daw artificial turf la new plang plastic issue jong ketika futsal we try to solve. We have come to amicable solution kepada agreement kebangyong ba ngila dan kata agreement in long ni dang ni ong ba maybe later on isa kam benbenia kan ba hakaji trailang ba kanika tu tenrai sports academy ta ba ka school hamdam ba school ketika prime ba kan penbiang period ba kin yo kin ye le kai hente ngila kan kata ba kate kamdei kata ka ngila ong mo ba ngin pa ya tho an ong ba kan they ba kan school activities according to RTE kadi bande we need a playground not ba kan sila futsal ta dan makidan ki kon ki ba menta takin consider futsal so ni hading ang ba kadan ki activity ba kidan ki school tu ngin sai chok ta ba kan yo penan kamba we hope ba ngila dan agreement by Monday that we are expecting a good thing ba ngin saya yo kin sei na ki ba ni kai for the first time let's say Aban long official kan nato Monday. It's a good thing. Thanks to kita ki promoters, thanks to the director, kita nilai suku, buat kru nam takkan ke school ke ba, kamtam ke responsibility ke bala, shock ke ban, shock out ke plan, kuno ban schedule pakai ke routine nam ta ini ki students. As of now te kambiang i tang ba ngapai jauh ya bansawan kan mentang isu orang kelabiang ke kami ham tapi kalau positif kan overall te kalau positif kata te ada assurance minyo na director ilong dari open and welcome te biang setelah kalau ta sungo i director kita kata long ke kapan kai ke bangla green ni te buat kai kapan sa as of now it's okay te main kedai ngidi ben iu so bobi demle nama ladang isu ukut tang jingkran te tang walong ngibang tang ktien te long kendau so ulang haju saju ulang demle ulang saju ila kali oh yang ba ila isu snai mo ila in mari ya lenti nang ni te man ka sian ni ni office ni dia mi iu la kwa do ka quick solution ni la on nak ban yo le kai nak hang ni po nak kin yo le kai PE ke ni tingginya pek ngalong no rei ya ke ba mencuba te tongin abang consider ya mencuba temata kan ni sini khmat am ingin pek ke kalau memang asap now kalau positif penting sir ila assure kata mah assurance te kadi ni sir ba insya bahkan long hot kinton kita ki bakadi ke futsal kinton kita ki restrictions mungkin futsal shoes kadi ke safety issue la batai rei ni ki promoter ni iru la batai ba tinggal suto ba kadi ke safety issue ru yang bercupang lagi sneakers iru kidan kira bantai ru la ban la mensau ila batai ba itip hai jadi promoter juga ni de tang dah ka kajing sai ka long ta ba as of now ni ngimpat yo ya ke MOU ting happen file RTI kumbong isa RTI te fitip hi ba khoi temde te ke lading yo MOU ting satip ke de mentati sir pun ada klaim tu mai yang filap file lah kan ingin dengi kuat ingin file lagi sorry ban file ingin file temde rei ka MOU kan sebetai ke de ke am ka jingtip ngala stu kila assure ni promoter ba fi ni habang iwan hang ni nai bang iwan ni kuat kata bang kena sejak school jingi kini oleh kai tai tangga tangan di saya la assurance kata ingin pek ni khmat ni ben chulong bangin long stumbling block man kapor umlong hi am ko abang stumbling block tan
mau jentut mah marka buat keting kasih nyimpet gentang ni sebab kalau dia emre kata ketiga tu kimi ni ki habi pan ada ai hati ada apa ya kadung kai te kata ketiga ini director ibatai boy taki goals objectives ni tong ngi accept him tengi ni ko kita kilong so ni madian ki kami siam kata ka outcome mungkin ke ba kumi omi nampak ni imtip ke future iong mi bah ngalong positif ke ban long kumta pakai ni ke jinglek kan ya rapla de mentang ngarong imtip kata kan long dem kumta ni ha ban speculate kan tengi ri wan nampak ni imtip ke future ni ha long kan ya nampak ni cu tu beliau de mentang lai tu macam tengi mi cu kita promoter tentang lai tu tengi ingat ba di promoter kita ki ba siam kata sir in fulfill kan ya kata kan ni aspiration dong ni matane ke bang agree boh ngam kuat ben long stumbling block ngaru kuat new parents ngim tan por ben long stumbling block tawangi kuat ba main thing gade ba ikna jungi kin yo la kai tang kata de maybe ha future kalong sha bang isa kami sha tau so ba ha de who knows I don't know ngim tep de la kalong otherwise lu ingin ngim tep nobody knows nobody can predict kalong kalau ban pa kalau ban seni tang kata rutin kan kalau ni nama apa mentah kadang taka haban pongi safety shoes kan okay safety shoes ki social shoes kalau ni seri predict bakan bah dengan baik kan ada in that future bakan bah em mar ngaru yo ngada onga em kan sasnyo de yo ka bah pat kan ongum do nem dai hap up mla ban chuang ngapiang nam pedang apa kan tapi kini ka result nem dai tapi yang result nomor bakam dai ka proses ke petang si sini nasi ini so tu apa nanti ni dari mentah dengan orang ngaru em kan sesniu baik jam yang hampir ya lah malam predict time di kedai future kapan sawan dengi kontrol ini play built the ground on a lease for 10 years and recently with regards to the rockers that's happened ngila ko ahi ban baik nama sedang nomor baka whole focus jungi bangi snai Madan kolong ba iko ahi kena ngi jumentoy and from the start of the MOU, Madan hiba ngilabuk hawi kendon kolong ba. We want to be flexible with the timings when I show school. And I think all of this kaditang ka jing bakla ka jing bompa istu and kidan ke kiba ngihap pen baik mata tingi pen baik ndai na pas dang hi kadisna jing ite Madan kan ba kolong kina school nya jing toy. Ting Madan tan hi ban ong namar ba ngila solve the problem hate jrong and kumbaki mi pam tan kila pen ke baki ki ko ba jing percaya ngila pen chai ki. And at the same time mi ko ahiru bakanya cek mat dika kam jung hiru and we are for football and we want to make sure that this continues. By day bagani pa nila ay full approval ng school and the school is responsible ban snai ni routine mo ki khna ban la kai no nyo buje ulai buje ndengi kum ki tinong snai gre Madan tengim dadon than hi bang ong namar ba ngimla ban ong ke school kuno bakan ran ya ka program jongki but nila ay accessibility no nyo ulai buje. But there's nothing else from us, let's be very honest, and we're very open-minded and we really want to make sure that football takes over. With the World Cup fever going on, we want to make sure that at least kids get a chance to play the game as well. So let's hope for the best. And we're very positive and at the same time, kai ka bangi ong ni ko ahi banle and kai ka bangin leru. I hope bakan long jimantoy boro. Kishim ko juti, let's say size 2 ki aish podun ka dale ka phai juti ni kan phai yang sa. So ni squad amalong kan long safety ini giba invest ke Madan dia ketika juti no tombalong ni ko atai kata ini dari kita will be free of charge but we would suggest everyone to have their own pairs of shoes in terms of Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEM's, our right, our future.